Tuni ni sim sagi lapul kumsang ni lasom ni lubuk ni ko injong thado thu so akonin banoi thu so dang dang ho thado pa ba ngai khana nanei ki taw te thu so ni sima ke ma ba si kamjong jisu nga kuki ho lancha kuki village chu mejin ki hal tan IDP ho in lam uba kile thi na diu ki ngai to ding IDP ho in lam uba kile na diu ki ngai to ding a hitai MP chen jong nei pan pi win tin go win das kon tho jam chun asejin a hi MP le sim bas na jaw ba thu sei politician jule CSO te ni ki ka alung gel ki ba alun hi ki pun kho ma gam sungi hu do na ding lam zo in che ko mu te tin MP na jaw ba chun a phong do e MLA sapam nisikanta in MCS in alol hin nei candidate hole ko sem class hol exam alol hin nei ho ki papi kay samthong SCA MLA sapam nisikanta singin Manipur Civil Service MCS examination alol hin nei candidate hole class 12 ko sem exam asang ta pasan alol hin nei ho chu ama ilmuna lim nekin gon khat nei pi in a hi lol hin nei ho chu discipline humility le king alova ki hambol jingin khonunga ha ta lol hin nei hi dingin hitin thuil ani jin hi chule pasan nei ho zo si chu ki pathil pe khat se in a pe in a hi State Center Security Force wa hinga Governor Union Assistant ki pe in jan ki wen sa tai ato ading ki na phat sa an tong State Center Force Unit wa hinga Governor Union Assistant 2026 ki pe in jan ki bon tai Security Force wan han san ne ya lung lut ne ta lagam sunga law and order phat sa ko i tum na ba pu lut ne ya mo pu na la win tin Governor Ajay Kumar ba na tu na si tai 2023 May 3 akon gam sunga boy ni thil so e tai ong ki pat pada kon center la force in dot na boy na so tin ding hi ngai to pi na hi security force on law and order ben bit na ko hi na dia na to akila ho pi jan song pan pi na hian chin chief minister ju na hing chamin hi chi kin gon ki man na holim na nei na chu na pong do in hi IDP ho in lam uba kile na diu ki ngai to ding a hitai mi pi in jong nei pan hu win tin home minister go win das control jam chun asili hi namlo se ading lo in a phallo man cha choi zo se kum khat sunga union home minister to ki khut zoma ki tham ding a hitai se zo teng la IDP ho ama in chi a kile the diu ki ngai to ding a hitai ni cha hin manipura umi pi tian jong pan pi ne pi hen tin home minister go win das control jam chun a phong de e se thu hi kum thum alhin na chan gi ja jong government thip che na de lozi a me nisim di a kon thambak ma college arlif ke ma pansa thi san gi a dia angola ki pin nei wangja pramjit ikimu pin a phun do a hi home minister in kum phat sunga soilo hela IDP ho de pin ding ki ngai to ding hi tai ti ta asanna a ki pi za kon angola ki pin hi kila do a hi tin charpur meite unit committee e ko convener na ba ning tho jam chun a phong de e westbengal BJP lamkai suwendu adhikari dia apa Sandranath chu mel hello hon thalin aka win that tawi tin akiseye le chanchi tun la thu so ngai zu muntina tha do thu so ngai zo se na bon chawin mangpha